si bayo le he video hianin Evereach le UGPay sign in dan kan lo zir ho don ane hemi te panni hi account chung ata na thil lapoi mo tur ani don awangin lo sign in log turin company in member zong te min hriat tir ane chuan masabera chuanin hemi upload na video description han kan enanga chuta chuan link panni omanga pakhathi Evereach nin pakhathi UGPay ni dona chuan Evereach zok kan click masanga ti chuan hela hian kan thleng dona kan user ID le password te kan type anga kan login dona ne chuan hei hieron langa chuta chuan masabera chuanin contract note sign hi kan metanga ti chuan heta hianin confirm and continue hi mele turani ti chuan confirm and continue hi me non le turania chumi zo chuan contract note sign hi voi khat me le turani ti chuan to conclude non disclosure agreement hi kan metanga sign the agreement hi me le turani so ti chuanin Evereach big chu kan account chunga khanin kan vatel to ti na ne ti hian ti chuan heta kan kal le anga UGPay zok link hi kan met le don ani hei kan metanga chuda chuanin helai hmuna hin kan thlenganga user ID le password kan type le ang ti chuan kan login anga ti chuan hei kan thlenganga chuta chuanin confirm and continue ti hi me turon oma helai kan click le anga kha zong kha nia ti chuanin kan account chunga crew te API te Evereach le UGPay kha alom to don ani heng hi nakina thil lapoi mo tur la tangkai tur aron la ni chodona wangin chu kan account chung back office anti hi back office a hianin kan lo da lo kan ti chuan kan log out to mai don ani kalome